motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Ada ngam ju isu ale me sini. Nga mut lek wat kam me. mẹ ale xong cái xóa mẹ xong cái xóa mẹ So ka shwa se. Ye tu kana xóa mẹ Nasib ngam ju yang du isu. yes banda ye kublai sa Ka kamayu kita ka ba phi mut ban laiwan. Wah, balik pi patip se. Hapo internet. Haki Facebook, haki YouTube, haki Instagram. Yung ilang bagi internet. Ba mentah like ke post hadu rupo tuli. Ano ngo ba? Car ndon no apply. Katu kaning ngud Ndenga pernah hagin gisnam beladap. Like tang ke post pion art liru unong apply. Pun ba kino apply. Me ngata ngam nang ban pe internet me oh Haba kumta ki cingdon kam ki bangi haban le ya taka kam. Ki kot ki bakum kino. Kat sini me. Ikut don come back tang. Jaga address, full address, permanent address. Certificate school ke qualification jong pi. Nang ta ke district lain ni ke Senong. Kunta me setter ki Tang kataru lala ban. ipik Apply mo. ipik ki pangkat. Tak deh. Oh. Ki Adhar. Tak deh. kamu yu me kata to me apply Me kekam kandidat me ngabut ban apply ini mar dunam hame ban apply ke tu kata to me tak labiang me kandidat ngapa kau siang ban lagi apply kandidat lain me tar me hap tapi yang ame oh Let's try. oh Piong duna ngasngau bagi labun kino apply. de no apply baik ke partai hang ni hari jungi kedai ke demokrasi ti Oh hoi kedai. demokrasi yo yey ulkus mo tang ya katarum tip Te ngate snutu me kendiat ya kata ka demokrasi te dan rei memud ban yeng haka senbola yu memud ban le. oh nilai ya sembol ngasa sen ngah WhatsApp mo baik ai WhatsApp kau uso ba yu kum kata ya me nilai na chuan be hiying chuan pendru be ka sembol haying ngat ai me na tu Tidak sutu am kata. ngasa tu me Te kat ya ka ba pin apply ya kata kam pihak lek siapa assembly ya ka ba pin lek ya ka ba pin keren te pila de pentuli kerana yu. me kerdan me la yu kerdan ka kerdan puli me hai ngala puli bat pan ker parang anang tu me selayu ka kerdan kata tu mlong me Te lada shubu yo ba pim nang ban yasai siapa assembly idon ki kam ki ba pihak ban yasai pindah kum no. kata tu me don jing me ai bla thoi bri me se chukre tu sok buli be kata tu me ngasa tu ba me bit kum ngame ladakin keren farang ki bru kin ong ya me ande dok ande kau kenya me kum ya masih kum ya ksem me kum no la biang me ke ko bayar kirum dap syu ba bay nong
Te habakum ta haba pi apply kat ya kata kam candidate. Hatu pila penlang bisa katno bat pila don katno ke bisa ke babi hab banbu na ka benta ban ya kun ya kan dia kam. Pisah dan ayo pisah. Apa pisah tang ba? Atip bagi beri getap aja ngah. Kabolong tu. Oh, biar kia ngah. Ngasih tu. Tang ba, lele ngan yai no. Na yo syok pi prawi tang ba satakan mau. Papin ya tap yang ngamo. Oh. Tapi sini bro. Panlong kat unong mi kemat. Ya ka celah bro kawai. Kalong pa ngihap don kam ya ubriu ubala nang ubala stat ubala puli batu ubala dep di qualification di babiang. Nrei kumau babli kumno unlek ya ka ban jasa ya ko assembly teh. Kata kawai. Kakamram jeng kalong pa ni legit me do wei. Tangdon mi ubriu di ubala nang ubala stat hapo ka konstitusi jeng. Kalong kata. Pite budget ngatang jet. Kau tu usiang kepiun wajah side pat kibriu kenyo. Okay no. Mo. Long. Atang sibun.